and the Education Department. KHASI sedang jong ke Dorbar Mang Tyngka ke Jhadc Chief Executive Member ke Jhadc Hills Autonomous District Council ubak thombor siwat ulawan ra ke Mang Tyngka ke beduna khat lai klur san pukandai lak lai pun riu hajar pras pak Tyngka na ke benta usnam ar hajar ar pusau ar pusan. Haba ai jengkren halor ka Mang Tyngka ubak siwat ulapan sngo baki jengbu jengken halor ki risit na ki jengdon jeng em ka council kala kot syaka ar pundai klur lai pu pralak ar pulai hajar pras pak Tyngka. Na lor ka kendai punyau klur san paulak Tyngka kapla kmi lenti na ka bahak khajna jong ka sorkar kat ba nyau punyau klur nyau pusau lak kendai hajar nyau spak Tyngka na ki jeng erap pisa ka sorkar. Ubak siwat ulap penbiang bat batai ru halor ke jeng penteri kam jok ke kaunsil ke pisah Tyngka na kebenta usnam Mang Tyngka beladem ar hajar ar pulai hak ke actual receipt kalong shispa khat lai klur riu pu ar lak sapu prahajar riu pu sau Tyngka persya ke jeng pelut barok ke shispa khat nyau klur prapu lak prapu prahajar shispa prapusan Tyngka kebayalam syak jeng tuna ke basau klur khat kendai lak sau pu ar hajar shispa ar puai Tyngka ya ke belakang tup dak betam nagis nem beladem.